Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka UDP Umsning Circle mentagasingi ka Henreu Tarik Unaitung Arajar Arpuar haga Executive Committee kabalalong ha Umsning kalarai bandang penklanya ka party bat nalor kiwei kirai bakala shim bandawa na ka sorkar na mentagi kampenroy ha Umsning constituency. Lawan bani shimenta syagani ka jingelang dau Secretary ka UDP Ribhoy District uba Michael Karhunai, u President ka UDP Umsning Circle uba Don Kupar Sumer, u Vice President ka constituency uba Eddie G. Kharbani, rengkat langru u Working President ka UDP na ka jela uba Alan Trid Khar, bat kiwei ginong yalam ka UDP na ka district bat na Umsning constituency. Nalor ka jingya keren ban penklanya ka party shua ka election, ginong yalam ka UDP na Umsning constituency, kilaya keren ru halor shibun kimat kibadai na kabenta ki kampenroy ha Umsning constituency, basyen kin sa pensngau siya ka sorkar jela. U President ka UDP Umsning Circle uba Don Kupar Sumer ulayatu bakaway na kimat kalong bandawa na ka sorkar ban kentiw kerdan no ya ka Umsning CNRD block siya ka civil subdivision ka jingdawa ban kentiw kerdan no ya ka Umsning CHC siya ka civil hospital batru ban penlong ya ka Central Agriculture University ha kerdem kulai bat ka College of Agriculture. Iron South League agenda Keren agenda paling kong dalam bila ayo ai buat rekam untuk parti kalian guna presiden mengapai tolong jimal untuk parti semua presiden ya kita membanyu naik tam semua kan ke parti berselah tinggal partai itu dijing ya jom parti di apa mungkin konsumsi bila keren itu berpengaruh ya ke parti dan kere election kembali milik aku wah mat kiba ibu Ahmad tunggu parti shengen saya dulu sokak MDA ba kimat kiba ibu Ahmad dulu jongga Umsning konsumsi bang ibu lomba tadi ke pol bangin upgrade nilai benyo jika upgrade ke Umsning senari blok syara Umsning civil subdivision kani kalau nak kita isipun, ya kita langsung tak perlu Umsning di ibat itu orang dia mentor. Kalau bahar belum, akan dia berpikir ni bapa ni, jika kita mat keba tak hai baik jadi. Ini bah civil hospital longko kalau bahamnya, lagi kalau di jalan aja sini baik. Ini bah kan juga Community Health Center, CHC Umsning. Ba in upgrade in dawan ang sorkar ba dagi banyo ka civil hospital kabang iyo di sini do mahal dan tadi pagba don Umsning sinong ino marjan ng pagba sagay pat konsumsi ya krenyo ro ya Central Agricultural University habaga jela habaga state government ni kala thiet jaka pagyo jaka aspa at 100 acre ye aspa acre la mang nam ta university betul kali Isya ka purpose ketika jaga kali ban sing ya Meghalaya Central Agriculture University apa ahli states kita kamu Nagaland baga Andhra Pradesh in affiliate syagani Meghalaya Central Agriculture University ka berada di bawah kedai pulai nah kami gede bakal mata ni iyo mana College of Agriculture bagi affiliate baga Ifal University kan itu ingin saya keren sorkar Ilasania ana presiden prepare ini memang ini dorkas dan hak syara sorkar dong kira-kira dulu pemain yang dinamikam joko parti di nomor bah election kelajan marbun dinamikam kiba don kibang bersyukur ini si anista kathe diklat aujoki dari rekam tipus kiba rekam reshuffle banten klan ya ke parti kela sini bangin suku op ya ki member yang bangilah keren dulu ban belong rival belong ke general council ka bangilah ajimut iso bala mengenai Oktober Rizal di mengenai biangkam
dengan antara keluar electoral council. Bila rayu ban belum thot, lagi bat equal party iban beri dalam ibalah confirm ban esok ban ni nilai akan ingin upshow dalam council nilai akan ke face wise. Dikatakan ini kepada ni kan kaumat kepada kami yang hai ketai ham tasni ketika syuti kebalawan naga Umsning Concentrate People's Forum UCPF apa kila address dengan presiden subjek kalau mentunjukkan syaka parti UDP dan ini hasil basim itu karai kecilong meeting di dalam UCPF agak artinya beri mention menai dia anda yang menginginkan ini syuti dia ma Japanese ba UCPF kerana nak jom kandidat ubah sunshine magri namda election apa ini kat kontrak ini kat itu go KI ba ke parti election meeting agak apa tadi mention mana the circle executive committee council circle executive council MNC ke election consumer version election sebelum kibat juri larai condition buat nimble menunggu panir dapat tiket nak UDP atau Umsning circle dia lapau terketeng dengan election yang dimenjur lapor terketeng dengan lapa syaka district election committee atau kopi lo syaka state election committee di halal kali syiki ke bab ai balasain ni ba abi syada kum president secretary ba Ivor Singli ba treasurer ba Sunshine Makri dan yang member ko baik kerana ni so empat syai syiki aju por ga subject tolong ban so asal party ba aju por akan pa ba ubi candidate nampak election aku lah MLA ni don aga bang syai hadin menyayo bagi ajimut nang bon di member lang ngila shim karai ba ingin hot shwa ya ki no elam jo kas UCPF kasan tarik mentau nai sauji ba yang sa ada city ki official kinwan mi ki representative dari UCPF kuma sambut ingin balik kedua balik ingin balik nak ekonomi ingin jadi kuat bagi dalam UDP. Jadi hari itu dan transition dari parti ngilong di Bakloi, hanya ada penting circle ngilong di Bakloi dan priang yang dulu di bawah nasional parti jaga jing semua kalau nak transition dari parti ngilong di Bakloi di bawah kani jing mi kesul dari UCPF tapi ni bagi pun ke parti UDP dan geluti bagi paiba Indonesia ni bagi kerana scam dulu bagi pun ke parti UDP ini dalam mekanik sokar aku hilang ini ni pediang ia ni sepediang mesti anda nilai kendu ke meeting kebandan kasantrik ban ngararai ban forward ia dari city syaka district syaka state ban ICOP syaka district ban sim ni ngarai ban ada rekam ni juga Umsning circle di UDP hingga ke delegation berkendu di state parti itu. Itu ada central executive council dari Umsning circle apa itu? Ini lah bagian. Namun muncul kan baru dengan di bukan di UDP atau lah. Oh, jadi kejengkam jom di UCP ya. Tempat sana it's not sekepas. Ada kalau elam baklaru ya kat Umsning konsi baru. Kampung ni di lokam di bagian di badan parti ini. Kalau sesuatu bakla ya baru pajak masuk sedang di pekerjaan yang ini. Coba sesuatu show monobrik ini. Ada yang asyik bertemu hari lembaga media. Terus, bah parti UDP ada bertanya malah ni officially ada yang juga. Dia bertanya nama sesuatu bakla maka asyik ini bagi itu bakla ke jomki rai kami ni abis itu apa kita ini di political opponent beli apa sah kaya apa yang political party abis gila cikin kita juga parti UDP yang badan sumer get you alino bagi
kawai mau tentang ini kabur ya parti ada cekik besar yang ini lagi wan nama ta kan parti lo bakron lo justru musim ni kemen kan baik jadi dulu di dalam tang banyo dia ketiga dia ini KS solution pun bawa tiga ini pun update jauh memang sekarang ya mata udah ini jadi juga adalah biar berkat ini kita untuk sedikit ban in air ke clarification kalau ada include di parti sampai kalau member parti menginginkan panang betul ni register dari state parti berapa